Poštovane dame i gospodo, zahvaljujem za poziv na ovu konferenciju u prelepoj Budvi. Zahvaljujem i za interes za ovo moje predavanje u kojem će u stvari postaviti teme koje je obrađivao gospodin predsjednik u nešto širi kontekst. Dakle, pokazat ću, komparirat ću privredu Crne Gore sa privredom Europske unije kao i privredom zemalja jugoistočne Europe. U toj grupi zemalja jugoistočne Europe bit će ekonomije koje su nastale, odnosno privrede koje su nastale na području bivše Jugoslavije, plus Albanija, plus Bugarska, plus Rumunija. To je sadržaj ovog predavanja. Riječ je o 5 poglavlja. Na prvom govorit ću o ekonomskoj aktivnosti i finalnoj tražnji, u drugom o inflaciji, u trećem o bilansu plaćanja, u četvrtom o državi i bankovnom sektoru i u posljednjem kakva su očekivanja, odnosno kakve su prognoze. Da bi mogao što brže, odnosno sa što više koncentracije preći ovo predavanje, na početku svakog poglavlja daću, nabrojit ću one najosnovnije, najbitnije činjenice, a zatim ću šta može da se kaže u vezi ekonomske aktivnosti i finalne tražnje. U prvoj godini COVID-a, kao je već govorio i gospodin predsjednik, BDP u Crnoj Gori strahovito je pao je de facto 2 puta toliko kao u privredama jugoistočne Europe i Europske unije, ali se je veoma brzo oporavio, tako da je već u 2001. krajem 2021. približio se trajektoriji u privredama jugoistočne Europe i završio u stvari na svojem vlastitom trendu koji je prevladavao pre COVID-a. Onaj glavni faktor pada, odnosno tog velikog smanjenja ekonomske aktivnosti bio je izvoz roba i usluga, dakle pre svega usluga, koji je u 2020. pao za više od 50%, ali je akcelerisao kasnije veoma jako, tako da je već u 2022. krajem 2022. postigao trajektoriju izvoza u privredama jugoistočne Europe i snažno premašio onaj nivo, odgovarajući nivo u zemljama Europske unije. Trošenje stanovništva palo je u Crnoj Gori u prvoj godini COVID-a slično kao u Europskoj uniji i znatno više nego u zemljama jugoistočne Europe, ali je poslije 2020. godine isto tako akcelerisao znatno, tako da je krajem prošle godine postigao nivo u privredama jugoistočne Europe, kao i svoj vlastiti trend pre COVID razdoblja. Trošenje države za robe i usluge bilo je znatno snažnije u privredama jugoistočne Europe nego u Crnoj Gori kao i Europskoj uniji, ali je u Crnoj Gori posle prve godine COVID-a dinamika još oslabela, tako da je krajem razdoblja koji je u analizi bio nivo, odnosno trajektorija u Crnoj Gori skoro 15% niža nego u zemljama jugoistočne Europe. Što se tiče dinamike investicija, znamo da je bila u velikom delu determinisana radovima na projektu, tako da je kulminaciju su investicije postigle u 2018. godini i posle COVID-a su zbog toga sistematski samo padale i krajem razdoblja koje je
analiziran, bio nivo investicija 35% niži nego u prirodama koje su kompariraju. Sad slajdovi koji ilustruju ove činjenice. Na prvom je BDP, u crvenoj boji Crna Gora, u plavoj Europska unija, u zelenoj privrede jugoistočne Europe. Sva tri indikatora su normalizirana na prvi kvartal 2019. tako da se mogu direktno uočiti kakve su bile posljedice COVID-a. Sve vrednosti su sezonski prilagođene, tako da u stvari da se može nivo de facto aktivnosti direktno uočiti sa grafa. Vidimo veoma snažan pad aktivnosti u trećem kvartalu 2020. godine, koje sam već spomenuo, jedanput veći nego u Europskoj uniji, onda veoma brz oporavak, tako da je već na početku 2022. nivo BDP-a u Crnoj Gori postigao trajektoriju nivoa u Europskoj uniji i ostao na tom nivoju do kraja prošle godine. Tu su date komponente konačne tražnje. Struktura grafa je ista kao na prethodnom grafu. Levo gore izvoz, desno gore trošenje države za robu i usluge, levo dole trošenje stanovništva i desno dole investicije. Dakle, onaj graf na levoj strani gore vidi se ovaj katastrofalan udar koji je COVID prouzrokovao u izvozu Crne Gore. Vidite smanjenje u odnosu na prvi kvartal 2019. bilo je preko 60%, ali ipak i pored toga došlo je do veoma brzog ubrzanja, tako da je već početkom 2022. nivo izvoza u Crnoj Gori postigao trajektoriju izvoza u Europskoj uniji, a krajem prošle godine, vidite, postigao je čak nivo i u prirodama jugoistočne Europe i bio je znatno više iznad vlastite razine na početku COVID-a. Sličnu, veoma negativnu dinamiku karakteriše i pokazuje i graf desno dole kod investicija, gdje je poslije završetka radova, odnosno kulminacija radova na autoputu, obim investicija permanentno, kao što vidite, dinamika je bila čitavo vrijeme negativna, tako da je krajem razdoblja nivo bio 20% niži nego što je bio na početku 2019. i čak preko 30% niži nego u prirodama sa kojim je komparisana priroda Crne Gore. Trošenje države, vidite, bilo je do početka 2021. To je trošenje samo za robe i usluge. To trošenje imalo sličnu dinamiku koja je u Europskoj uniji, ali je kasnije prestalo da raste. I vidite na kraju prošle godine zaostatak Crne Gore za privredama jugoistočne Europe i Europske unije bio je oko 8%. Trošenje stanovništva, vidite, u početku COVID-a palo je toliko kao u Europskoj uniji, ali je kasnije akcelerisao znatno više, tako da je krajem prošle godine već postiglo odgovarajuću trajektoriju u prirodama jugoistočne Europe, kao i svoj vlastiti trend. Dakle, ako se trend koji je bio kod trošenja stanovništva pre COVID-a produži, onda je taj nivo koji je de facto postiglo trošenje stanovništva bio već viši. Šta može se kaže oko inflacije? Inflacija u Crnoj Gori postigla svoju najvišu vrednost u posljednjem kvartalu 2022. Ali je veoma brzo, iznenađujuće brzo počela da pada, tako da je do kraja prvog kvartala ove godine pala već za oko 30%. U privredama jugoistočne Europe i EU-a najviše vrijednosti postignute su u trećem kvartalu, ali je smirivanje daleko sporije nego
u Crnoj Gori. Cene hrane rasle su znatno brže nego ukupne cene. Onaj vrh postigle su isto tako u četvrtom kvartalu 22. I kod tih cena došlo do veoma brzog smirivanja u ovoj godini. Istovremeno, na primjer, u Europskoj uniji inflacija hrane ni krajem prvog kvartala ove godine nije još postigla svoj vrh. Dinamika osnovne inflacije, reč je o korpi proizvoda u kojoj nije, ukupnih proizvoda u kojoj nije uključena energija i neprerađena hrana. To je indikator koji se obično upotrebljava za ilustraciju endogenizacije, kakav je potencijal endogeniziranja spolnih šokova na prirodu. Dakle, ta osnovna inflacija bila je znatno niža od inflacije hrane, ali tajming je bio skoro isti. Nivo cena krajem razdoblja koje je ovdje analiziran kod ukupnih cena bio je skoro u Crnoj Gori skoro isti kao i u privredama jugoistočne Europe i Europske unije, ako se uporedi svakako sa početkom, odnosno sa razdobljem pre covida, dok je istovremeno, je nivo cena hrane kao i cena osnovnih proizvoda bio krajem u martu ove godine za oko 5% više nego u EU u odnosu na prvi kvartal 2019. Slajdovi su sljedeći. Tu je ilustracija dinamike inflacije. Dati su podaci za kraj prvog kvartala 22. drugog kvartala, trećeg i četvrtog kvartala 22. i prvog kvartala 23. U crvenoj boji su date vrednosti kad je došlo do kulminacije inflacije. U prvom segmentu su svi proizvodi, u drugom proizvodi hrane i u trećem osnovna inflacija. Kao što sam već kod nabrajanja onih osnovnih rezultata spomenuo, u Crnoj Gori je maksimalna inflacija postignuta krajem u posljednjem kvartalu prošle godine. Prosjek je bio 15,7, ali je već u prvom kvartalu ove godine, dakle u periodu samo 3 mjeseca, ta dinamika znatno smanjena za 1/3 de facto. Kod hrane inflacija je bila daleko viša, vrh je isto tako postignut u krajem prošle godine i do marta, do kraja prvog kvartala, skoro se raspolovila inflacija. I slično je i od osnovne inflacije, samo da je tamo dinamika nešto slabija. U EU-u, kao što vidite, i osnovna inflacija i inflacija hrane još nije postigla svog maksimuma. Na ovom slajdu dat je nivo, odnosno trajektorija cena. Cene ponovno su normalizirane na vrednosti u prvom kvartalu, tako da se mogu direktno uočiti kakve su posljedice covida. Vidimo da je u tom razdoblju za vrijeme covida, prvog dela covida u Crnoj Gori došlo čak do primetnog smanjivanja cena i onda na krajem 2001. veoma brzo, veoma veliko ubrzanje cena, tako da su već u sredini 2022. je nivo cena postigao trajektoriju cena u privredama jugoistočne Europe i kao što vidite krajem prvog kvartala u stvari nivo cena bio je u sve grupe privreda isti, dakle u Crnoj Gori, u Europskoj uniji i u privredama jugoistočne Europe. Dakle, krajem prvog kvartala je bio isti kao na početku 2019. Za osnovnu inflaciju i za inflaciju cena, nivo cena ilustriran je na tom slajdu. Konstrukcija slajda je ista kao na prethodnom i vidimo da je tu osnovne karakteristike trajektorije cena u Crnoj Gori su iste kao na ukupnom, samo je razlika ta
da je krajem razdoblja nivo cijena u privredama Jugoistočne Europe i Crnoj Gori za oko 5% viši od nivo cena u Europskoj uniji ako se upoređenje pravi sa prvim kvartalom 2019. Kod hrane je situacija slična, samo da je razlika na kraju, znači krajem prvog kvartala 2023. nešto veća. Šta se može kazati o bilansu plaćanja? U 2020. COVID je gurno de facto bilans plaćanja tekućeg računa Crne Gore veoma snažno dole za oko 10% BDP-a, dok ni u Europskoj uniji, ni u prirodama Jugoistočne Europe nije došlo do takvog velikog, nije došlo do vidljivog efekta, kamoli tako velikog efekta kao u Crnoj Gori. Iako se u Crnoj Gori posle prve godine COVID-a bilans tekućeg računa znatno popravio i na kraju je u stvari postignut nivo bio čak bolji nego u dugoročnijem razdoblju pre COVID-a. Veoma značajno za taj udar na bilans plaćanja bilo je način na koji je finansiran taj pad tekućeg računa, jer je priliv stranih financijskih sredstava isto tako kao i je kod priliva došlo do velikog pogoršanja, slično kao kod tekućeg računa. Glavni kanali kroz koje je došlo do tog pogoršanja bili su neto strane portfolije investicije i ostale investicije. Kod ostalih investicija su glavne komponente krediti kod obaveza i depoziti kod sredstava. Dakle, to su bila kanali kod kojih je u vreme COVID-a došlo čak do neto odliva iz Crne Gore. Jedina značajna komponenta koja je omogućavala Crnoj Gori da zatvara tekući račun i istovremeno da drži odgovarajući nivo deviznih rezervi nepromijenjen, bile su direktne investicije koje su u vreme 2021. i delimično 2022. značajno porasle. Promjene u neto stranim prilivima u jedinicama BDP-a u privredama Jugoistočne Europe i Europske unije bile su veoma male. Šta više, u to vreme je u privredama Jugoistočne Europe došlo čak do primjetnog porasta deviznih rezervi. Sada slajdovi koji ilustruju ove činjenice. Tu je dat bilans tekućeg računa, dat je u jedinicama BDP-a, ilustrirano nešto veće razdoblje, tako da se može uočiti, odnosno identificirati stanje gdje je završila prošla godina što se tiče tekućeg računa. Veoma jasno se vidi do kakvog velikog pogoršanja je došlo u 2020. Snažan pad, kao vidite, salda balansa od oko minus 20 na oko minus 27% BDP-a i onda snažan oporavak u 2021. i mala korekcija u 2022. Tako da je nivo, odnosno performans tekućeg računa u stvari krajem prošle godine bio bolji nego što je bio u dužem razdoblju pre COVID-a. Kod vidite promjene u jugoistočnoj Europi i kao i u EU bili su male što se tiče bilansa plaćanja, naročito ako se usporede sa promjenama u Crnoj Gori.
Na ovom slajdu data je struktura stranih financijskih sredstava. Prikazan je neto priliv, levo gore direktne investicije, desno portfolio investicije, levo dole ostale investicije i desno promjena deviznih rezervi. Kao što znate po metodologiji IMF-a, ti indikatori u stvari pokazuju neto promjenu potraživanja minus neto promjena obaveza. Dakle, smanjivanje indikatora pokazuje priliv i vidimo kod direktnih investicija poslije 2019. došlo je vidite do snažnog priliva. Priliv je bio reda oko 7% BDP-a, dok je, vidite, kod portfolio investicija došlo do snažnog odliva, veoma snažnog odliva, samo je dejansko u 2022. došlo do promjene, verovatno je ta promjena u stvari samo posljedica kredita koje je spomenuo gospodin predsjednik, tajming je bio u stvari tog instrumenta kraj 2021. ali se vidi na tom slajdu kao promjena u 2022. Levo dole je veliko smanjenje, odnosno veliki odliv ostalih investicija. To su pre svega, verovatno, jer se to iz strukture tačno vidi, neto promjene depozita koje su došle zbog tih i političkih promjena. Vidimo da je kod ostalih investicija od neto priliva oko 13% BDP-a u prošloj godini stvar se promijenila u neto odliv oko 4% BDP-a. Promjene deviznih rezervi veoma one kondenziraju ove činjenice koje sam upravo spomenuo. U 2021. vidimo da devizne rezerve su povećanje, odnosno promjene sa veoma smanjila i prvi put po dužem razdoblju promjena devizne rezerve je bila u kraćem razdoblju čak i negativna. Evo još 5 minuta imamo. Hvala. Tu je data rezime onih osnovnih fakata što se tiče države i bankovnog sektora. Nominalno izdaci države, ukupni izdaci za časa COVID razdoblja veoma malo su se promenili, nasuprot tome što se događalo u privredama Europe i jugoistočne Europe gdje je došlo do velikog povećanja. I povećanje tih je u Crnoj Gori došlo tek u 2022. Daleko veći efekat na budžetsku deficit je u stvari imalo veliki pad prihoda za skoro 10% veći nego u prirodama jugoistočne Europe i EU-a u prvom godini COVID-a. Kasnije su prihodi porasli, tako da su na kraju godine u stvari bilo je promjena prihoda slična kao izdataka države, tako da je bio deficit u Crnoj Gori u prošle godine u stvari nešto bolji nego što je bio u dužem razdoblju pre COVID-a i veoma sličan kao u privredi jugoistočne Europe i EU-a. Dug države se posle velikog povećanja zbog prve godine COVID-a normalizirao se do kraja 2022. Krediti firmama i stanovništvu rasli su u razdoblju COVID-a nešto brže kao u privredama EU-a i znatno porasli su znatno manje nego u privredama jugoistočne Europe.
ali ono što je stvarno zapanjujuće da i pored tog rasta, takvog rasta kredita, depoziti su praktično do početka 2022. praktično stagnirali. Vjerovatno je to u velikom delu posljedica toga da je intervencija države bila u Crnoj Gori, intervencija kojom se potpomoglo firme i stanovništvo u Europi i u prirodnoj jugoistočnoj Europi, u Crnoj Gori izostala, pa je dejansko rast kredita stanovništvu i firmama u stvari upotrebljena za preživljavanje, a ne za povećavanje depozita. Ovdje je ilustrirana ona prva činjenica oko države, dakle izdataka države, dati je nivo, nominalni nivo izdataka države, normaliziran je na 2019. tako da se može uporediti nivo posljedica COVID-a. Vidimo na levoj strani skoro stagnaciju izdataka do 2021. i onda akceleraciju u 2022. A i pored toga, krajem prošle godine izdaci bili su u odnosu na 2019. u Crnoj Gori za 20% niži nego u prirodnoj jugoistočnoj Europe i 10% niži nego u prirodama Europske unije. Kod prihoda situacija, kao što sam već spomenuo, bila je veoma slaba u 2020. kad su prihodi, vidite, pali sa nivoa, pali za skoro 10%. U 2001. i 2002. došlo do akceleracije, ali i pored te akceleracije zaostatak za prirodama jugoistočne Europe i Europske unije bio sličan kao kod izdataka. Zbog toga je deficit, kao što vidite na levoj strani ovog grafa, gdje je deficit, budžetski deficit dat u jedinicama BDP-a, završio praktično na istom nivou kao u EU-u i nešto ispod medijane privreda jugoistočne Europe i primjetno više nego što je bio duže razdoblje pre COVID-a. Na desnoj strani vidi se dinamika duga, onaj špic u 2020. To je u stvari razdoblje kada je dug države u Crnoj Gori išao preko 100%, ali se, kao što vidite, znatno smanjio na brojke koje je spomenuo i gospodin predsjednik kad je govorio o tom dugu. Tu je ilustracija kredita i depozita. Vidimo da je na levoj strani krediti i na desnoj depoziti za firme. Vidimo da je dinamika kredita je bila skoro ista, odnosno čak nešto jača nego u Europskoj uniji, ali na desnoj strani vidimo ono što sam spomenuo, da u stvari skoro nepromijenjen nivo depozita do kraja 2021. I onda akceleraciju, tako da je kraja razdoblja nivo depozita bio već veoma visok, u stvari postigao je nivo u prirodama jugoistočne Europe. Slično je i kod stanovništva, ja mislim da su razlozi isti. Šta može da se očekuje? U toj glavi su tri stvari na koje sam htio da ukažem. To je prvo, šta su ograničenja za prirodnu aktivnost u sadašnjem trenutku, drugo, kakva su kratkoročna očekivanja i treće, kakve su prognoze. Što se ograničenja tiče, slaba tražnja u industriji i sektorima usluga je u Crnoj Gori znatno viša nego u prirodama jugoistočne Europe i EU i Europske unije. Skoro 50% firmi iz sektora usluga i 40% firmi iz sektora industrije ocenjuje vlastitu tražnju kao slabu. U građevinarstvu taj postotak firmi je 20%. U Crnoj Gori manjak radnika ograničava aktivnost u sektorima industrije i usluga znatno manje nego u EU-u i prirodnoj jugoistočnoj Europe. Samo oko 15% firmi ima takve probleme, ali je ta manjak radnika značajni problem u građevinarstvu.
Manjak materijala i dopreme je minoran problem za Crnu Goru kao i privrede jugoistočne Europe, a taj problem je veoma značajan u EU-u. Na početku 2023. godine kratkoročno očekivanja u sektoru usluga industrija je pozitivno, ali mali, nešto viši nego u privredama EU-a i jugoistočne Europe, dok su kratkoročna očekivanja u građevinarstvu nešto niža nego u obe komparirane privrede. Očekivanja oko investicija su veoma značajne naročito poslije dinamike koje sam već ilustrirao, i ta očekivanja pokazuju da se u ovoj godini ne može, da veoma verovatno neće doći do primetnog poboljšanja u dinamiki investicija. Konsenzus, prognoza, dakle to je medijana, prognoza više prognozera, pokazuje za 2023. rast BDP-a u Crnoj Gori 2,7%, nešto malo više je prognoza za privrede jugoistočne Europe, dok je prognoza inflacije još uvijek prilično visoka i u Crnoj Gori i u privredama jugoistočne Europe. Tu su date kratkoročne ekspektacije u industriji i uslugama, levo industrija, desno usluge. Grafovi su konstruirani na takav način da je postotak firmi koji očekuje povećanje, od tog postotka je oduzet postotak firmi koji očekuje smanjenje, i taj saldo u stvari pokazuje ekspektacije, dakle nula je u stvari indikator stagnacije. Vidimo da je na jednom i drugom slajdu Crna Gora je nešto iznad jugoistočne Europe i EU-a, ali brojke su niske. Kod građevinarstva indikator su zalihe porudžbina. Vidimo da su u Crnoj Gori zalihe porudžbina u poređenju sa prethodnim godinama prilično niske i znatno niže nego u EU i jugoistočnoj Europi. U toj tabeli data su očekivanja oko investicija sa crvenim brojevima, su indicirane promjene koje su manje u 23. u odnosu na 22. godinu. Vidimo da u Crnoj Gori se očekuje smanjenje investicija ukupnim, onda ako se pogleda i struktura, isto važi i za opremu, za investicije u građevinarstvo, dok je jedino u nematerijalnim sredstvima se očekuje nešto veće povećanje investicija. Kod Europe, EU-a očekuje se u prosjeku povećanje investicija isto i u jugoistočnoj Europi. Ovo je posljedan slajd, BDP inflacija, taj konsenzus. Konsenzus je izračunat iz prognoza AMF-a, OECD-a, IBRD-a, instituta iz Vijene, Trading Economics, AMECO, to je u stvari osnovna baza prognoza EU-a, Erste Bank i Unicredito, dok je za prognoze za Euroland izračunate su, kod prognoza za Euroland su korišćene ankete profesionalnih forecastera, prognozera za ECB. Tako da je, možda bi bilo samo još da dodam to, da su mnoge od tih prognoza su pravljene već krajem prošle godine, i zbog toga to je moje mišljenje, ta procena pre svega za inflaciju za Crnu Goru i za privrede jugoistočne Europe nešto viša, jer je poslije toga došlo do značajne promjene koje vjerojatno u ono vrijeme prognozeri nisu bili u stanju da uzmu u obzir. Zahvaljujem za pažnju.